اخد اللي عايزه ومشي. اديني عقلك بس انت، واحد عايش في بلد فيها كل حاجة عنده مباحة، هيسيب بلده وينزل عشان ياخد اللي عايزه ويمشي؟ هو مش تفكيره زيك كده بالظبط؟ يعني تاني حاجة، احنا مش مخطوبين عشان ياخد اللي عايزه ويمشي. احنا مش فترة مراهقة حضرتك او فترة تعارف، احنا راجل متجوزين وفي بينا طفل يعني. عايزه ايه ومشي ايه؟ انت كبر عقلك شويه يعني، كبر ده عشان ما تتعبش. بلاش تخش تكتب كومنتات لستات كده. انت راجل يعني، المفروض راجل كده اللي هو ملوي هدومه. ف راجل جنتلمان يعني، انت راجل كده واثق من نفسك، عندك حياة وعندك أسرة، تخش تكتب كومنت لواحدة ست ليه؟ مالك انت بالست؟ سابها جوزها ومشي ولا ما مشيش؟ انت مالك بالست؟ آه الحمد لله يعني، انا جوزي مش الشخصيه دي. كل واحد بيعبر عن نفسه هو، فمش كل الناس زيك انت يا استاذ ماهر بتاخد اللي عايزاه وتخلع وتجري وتهرب.